Lips ivuhaji bya mahungu ya SABC yaxa tweak kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Comrade Duduzile Zuma Sambudla has tendered her resignation from the National Assembly and all public representative responsibilities with immediate effect. Duduzile Zuma Sambudla wa MK Party atshika ntirho eParliament. Xandla xa Commissioner wa Maphorisa a hlamusela hi ku onha ka xiboho xa ku herisiwa ka xiyenge xa PKTT. Vakaina ntsako ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya SABC Lihaye eka vayaxi bya DTT. Riperile Duduzile Zuma Sambudla wa vandla ra MK u tshike ntirho tanihi xirho xa Palamende. Vandla ri endle xitiviso lexi enhlengetanini ya mahungu eDurban. Zuma u mangariwe maphoriseni mayelana na 17 wa maAfrika-Dzonga lava vuriwaka ku va va kanganyisiwile va rhumeriwa enyimpini ya Russia eUkraine. A ri ku n'wayeteleni Duduzile Zuma Sambudla hi nkarhi wo burisana na vateki va mahungu. Tata wa yena loyi ku nga murhangeri wa MKP tlhelo khale ka president a ri kona. Vandla ra ha ku hlula eka nhlawulo wa ngetelo kumbe by-elections ewadini ya le Mandeni vhiki leri. Kambe leswi swi siviwe hi ku tshika ka ntirho ka Duduzile eParliamente. Comrade Duduzile Zuma Sambudla has declared her full cooperation with the ongoing investigations by relevant authorities, as a consequence of which Comrade Duduzile Zuma Sambudla has tendered her resignation from the National Assembly and all public representative responsibilities with immediate effect. Vandla ri vula leswaku Sambudla u tshike hi swakwe handle ko sindzisiwa, naswona veri va ta n'wi pfuna ku vona leswaku vanhu lava nga rhumeriwa enyimpini va vuya ekaya. Ku hehliwa leswaku 17 wa vavanuna va maAfrika-Dzonga va tikuma va ri enyimpini eUkraine endzhaku loko va byeriwe leswaku va ya kuma vuleteri byo va varindzi. Leswi endle leswaku makwavo wa Duduzile a mangala nandzu emaphoriseni. Maxaka ya Duduzile na wona ku hehliwa loko va ri ku vileleni ku va a teke vana va vona hi ndlela ya vuxisi. Duduzile Sambudla na yena u ye maphoriseni ku ya pfula nandzu. U hehla leswaku na yena u hemberiwile vavanuna vambirhi. MKP va fambela kule na mhaka leyi, naswona veri Duduzile a nga vulanga nchumu hi vandla ku va ri khumbeka. In the affidavit that Comrade Dudu presented to the officials, which she signed under oath, there is nowhere in her own account where she claims that MK Party was ever involved. Vandla ri vula leswaku mindyangu ya lava khumbekaka va ringete ku tihlanganisa na vurhangeri bya vandla, naswona va kunguhata ku hlangana na vona ku nyika tinhlamuselo ta vona kusuka eka vandla. Vateki va mahungu a va pfumeleriwanga ku nga vutisa Zuma Sambudla swivutiso. Ntshamo wa Commissioner Madlanga wu twe leswaku Lieutenant General Shadrack Sibiya a sindzisa leswaku nhloko ya vunhlori exiphoriseni Lieutenant General Dumisani Khumalo ku nga vi yena mufambisi wa xiyenge xa PKTT. Leswi humeka vumbhoni bya Lieutenant General Khosi Sinthumule u byele ntshamo leswaku ku susiwa kwa 121 dockets eKwaZulu-Natal tiyisiwa ehofisi ya Sibiya ePitori a ku nga ri swona. Ntshamo Madlanga lowu nga ePitori wu simekiwa hi President ku lavisisa vukungundzwani na manyala exiphoriseni xa tiko. Namuntlha nhloko ya xiyenge xa vulavisisi na forensic Lieutenant General Khosi Sinthumule a nyika vumbhoni ka Khomixini ya Madlanga hi makhomelo ya tidocket ta 121 ta milandzu ya ku dlawa ka n'watipolitiki. Sinthumule u tiyisisile ku tidocket ti tekiwile kusuka eka PKTT tiyisiwa etihofisinkulu ta SAPS ePitori Nyenyankulu lembe leri. U ri xileriso lexi a xi suka eka nhloko ya xiyenge xa vufokisi Lieutenant General Shadrack Sibiya loyi sweswi a nga yimisiwa entirhweni. U tlhela a hlaya xileriso lexi nga rhumeriwa eka yena hi Sibiya hi Nyenyanyana laha a nga hlamusela ku tidocket ti fanele ti khomisiwa ku yini. Xiyenge xa Political Killing Task Team xi herise hi Holobye wa Maphorisa Senzo Mchunu leri nga hela hi siku ro hetelela ra lembe. On 31 December 2024, the Minister of Police
issued a directive to the National Commissioner to immediately deactivate and disband the NTT-PK, which we call the PKTT. Sinthumule u byele khomixini leswaku nghoksiwa ka xiyenge xa PKTT eKwaZulu-Natal ku vile mhaka yo vava eka Lieutenant General Tlantla Mkhwanazi tanihi nhloko ya xiyenge lexiya, naswona Mkhwanazi u n'wi byele leswaku a nga tivi nchumu hi xiboho lexi. I only called him on the 24th of April, and General Mkhwanazi, he was confused by my call first, and also my request to say we are bringing the dockets, And he said to me, "Angazi ukhuluma ngani. I don't know what you're talking about, So I then clarified, no, but General, there's this disbandment, and General Mkhwanazi said to me, just hold it there. First of all, I don't know how those dockets got to Pretoria. And secondly, I was not informed. Sinthumule u ri ku nghoksiwa ka PKTT eKwaZulu-Natal ku fanele ku va dyondzo eka ndzawulo ya xiphorisa laha tikweni. U tlhela a lemuxa hi ta ku swirho swi thoriwa hi vupolitiki eka SAPS ku katsa holobye wa maphorisa na swandla swakwe swi nga leteriwi hi matirhelo ya SAPS hi ku angarhela. We also need to orientate the political principles on how we work. There's no immediacy to ending a project. If you say it ends now, it means I'm saying to the colleagues, where you are, just drop everything and go back to your respective environments. Ntshamo wu yisa emahlweni hi Musumbunuko. Tinhlayo ta timhangu ta vugevenga leta ku humesiwaka ti komba leswaku ku pfinya no dlaya swi hungutekile la Afrika-Dzonga. Holobye maphorisa wa khomela Feroz Kachalia u humese tinhlayo ta kotara yo sungula na vumbirhi ta lembe ePitori. Hambi leswi ku pfinya swi kombaka ku ya ehansi, milandzu yin'wana swa masangu hi ku angarhela yi komba ku ya ehenhla. Holobye wa maphorisa wa khomela Feroz Kachalia u sungule hi marungulo ya ku chavelela eka mindyangu ya vaaki lava nga khumbeka hi vugevenga. U ri maphorisa va karhi ku tirha vusiku na nhlikani. I want you to know that I understand and respect your worries about the lack of security, since too many criminals, and also because too many criminals escape justice. I know what it feels like to be mugged in the streets, to be raided in one's home, and my heart goes out to those whose lives have been shattered when their loved ones are killed, injured, and traumatized as a result of violent crime. Loko a humesa tinhlayo namuntlha, Major General Thurale Sikhukhune, ku nga nhloko ya hofisi ya ntsariso wa vugevenga, u vule leswaku vugevenga bya ku pfinya na ku dlaya byi hungutekile. We observed the reduction of 18,594 counts compared to the same period in the previous comparable period. The SAPS further recorded reductions in respect of murders, 751 counts less, while assault GBH decreased by 743 counts. Nakona swibamu swo tala se susiwile emavokweni ya swigevenga. We have retrieved more firearms and ammunitions in the wrong hands. Xandla xa Commissioner wa maphorisa Lieutenant General Tebolo Musikile u ri avanga wisi ku fikela Afrika-Dzonga ri hlayiseka. It is a downward trajectory that we are observing, and this is through the concerted efforts and continuous operations. So I think so far it is not where we want to be, because we want at least to have 15% reduction, but from quarter to quarter we see at least an increase in the number of reductions that we are having. Musikile u tshembise vaaki leswaku ku ta va na maphorisa yo tala eswitarateni makhisimusi lawa. Holobye wa dyondzo Siviwe Gwakgobe u ri wa karhi ku kunguhata ku tsarisa swikolo hinkwaswo swa tindzumulo laha tikweni. Mfumo lava leswaku vana hinkwavo va ya exikolweni ka ha ri na nkarhi endzhaku ko lumutiwa. Holobye Gwakgobe a ri eka pfhumba ro tsarisa swikolo swa tindzumulo eSoweto. U ri xikongomelo i ku swikolo leswi swi kota ku dyondzisa vana tidyondzo leti faneleke.
magidigidi ya vafambisi va swikolo swa tindzumulo a va hlengetanile Asha Margaret Belinga Daycare eNaledi eSoweto hi makungu yo rhava ku tsarisa swikolo swa vona leswaku swi ta kota ku kuma mpfuno wo huma eka ndzawulo ya dyondzo. Holobye wa ndzawulo ya dyondzo Sevio Gwahube u rhangele pfhumba ra Bana Pele mass registration drive. More importantly, these ECDs we need to make sure that the infrastructure is in place, that school nutrition is in place, that practitioners are trained, and that there's a curriculum in place, because we know that if we get the foundations right in our system, then children are set up for much better success later on in the years. Gwahube u ri vuhlayiseki i mhaka leyi vilerisaka eka tindhawu to dyondzela eka tona, leswi ta endzaka mhangu yo baliseriwa ka nhloko ya xikolo na mutirhi exikolweni xa le hansi xa Inciweni eThembisa. This is why we have signed a memorandum of understanding and with the South African Police Service that will allow us to launch what we call the Safe Schools protocol. Vafambisi va swikolo swa tindzumulo va andlale mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona. They require plans and architects ayasizamela izinto zifike zibambe eBramfontein, and we want to be compliant. It takes time, and we don't have people to assist us with sikwazi ukuthola le compliance siphelele. We want to be compliant. The subsidy that we have signed for, they came late, so this is the challenge that we met. We don't buy enough food, we can't pay our teachers, we can't pay rent. This is our challenge that we are experiencing. Ntirho wa vafambisi va swikolo swa tindzumulo wu ni nkoka eka ku antswisa xiyimo xa dyondzo. Nandzu wo sindzisa vanhwana ku endla bindzu ra masangu ehenhla ka xandla xa nhloko ya xikolo eEastern Cape Vuyokasi Gana wu yisiwe eka Nyenyankulu lembe leri taka. Gana a tlhelele khoto ya le ka vona eEast London. Muchuchisi u byele khoto leswaku va yimele vuxokoxoko bya nkoka kusuka ka valavisisi mayelana na switatimende swa timali swa muhehliwa. Xandla xa principal Gana u khome n'hweti leyi nga hela laha a hehliwaka hi ku sindzisa vanhwana ku endla bindzu ra swa masangu. Ku vula leswaku bindzu leri a ri endliwa endlwini ya yena eEast London. Ku hehliwa leswaku vanhwana a va hakerisiwa 300 leyi a yi hoxiwa akhawunti ya yena ya bangi, swi endla onge a va hakela yena ndhawu yo tshama. Gana u ta tama a ha ri xitokisini endzhaku ko tsoniwa bail. Kasi loko ya mavhengeleni i Black Friday, tshama na yena. Malanguta mahungu eka SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga. Duduzile Zuma Sambudla wa MK Party u tshike ntirho tanihi xirho xa palamende. Vandla ri endle xitiviso lexi enhlengetanini ya mahungu eDurban. Zuma Sambudla u mangariwe emaphoriseni mayelana na 17 ma Afrika-Dzonga lava vuriwaka ku va va kanganyisiwile va rhumeriwa enyimpini ya Russia eUkraine. Machudeni ya vanhwana University ya Mpumalanga va hanya eku chaveni endzhaku ko bukuteriwa ka muchudeni kulobye hu un'wana muchudeni wa xinuna eMbombela. Machudeni loyi a nga biwa wa ha vavisekile naswona u boheka ku tshika xikolo hikwalaho ko chavela vuhlayiseki bya yena. Machudeni va tshama va chuwile leswi landzela ku tshamela ku mbeyeteriwa hi muchudeni wa xinuna. Muchudeni un'wana wa xisati u pone ku lova endzhaku ko tlimbiwa eka ndhawu ya vutshamo bya machudeni. And as I was walking away, he pulled me and then he basically put me back to his chest and started choking me, strangling me from behind. And then after that, he wouldn't stop no matter how many times I said he's hurting me, and he continued to do so. University ya Mpumalanga va ri ndhawu leyi tshamaka machudeni lava a ya university. Hambi swiritano va tshembise ku lavisisa mhangu leyi. The university has since taken two important decisions. One is that we have put the alleged perpetrator on precautionary suspension while we're busy with the investigation. The investigation is guided by our student disciplinary code,
And we trust that once we've concluded that, we'll make a final determination on the future of the alleged perpetrator. Hi hala tlhelo muhluwa a khomiwile na ku tlhela a ntshunxiwa. Leswi siye mutwisi wa ku vava a ri na swivutiso swo pfumala tinhlamulo. We believe that as the case is still open, it's not over. It doesn't mean that now the suspect is free. So it's just that with regard to our justice system, there are processes that you have to follow for conviction. Khomixini ya ntinganano wa rimbewu va ri mhangu leyi fanele ku lavisisiwa hi xihatla nakona va kume swiviko swo hlaya mayelana na madzolonga eka vaxisati eYunivhesiti ya Mpumalanga. We'll definitely conduct an investigation into the matter and see how far can we take this matter in terms of assisting the learners or students in addressing their complaints. Yunivhesiti ya Mpumalanga yi kombela lava nga xanisiwa ku tihlanganisa na vona. Murhangeri wa EFF Julius Malema u kombise ku vilela hi vaavanyisi lava hehliwaka hi vukungundzwana. Malema a rhangele march ya vandla rakwe ku ya ekhoto ya vumbiwa laha a va koxa leswaku khoto yi humesa vuavanyisi na mayelana na mhaka ya Phalaphala. Mhaka ya Phalaphala yi yisiwe ekhoto ya vumbiwa hi Hukuri lembe leri nga hundza. Malema u ri ku hlwela ka vuavanyisi bya Phalaphala a swi amukeleki. It's a subject of the Constitution. Its existence comes from the Constitution itself. It is not the Constitutional Court that established the Constitution. It is the Constitution that established the Constitutional Court. It is the Constitution that allowed the independence of the judiciary and that judges must act without fear or favor. What is worrisome is that cases that came after our case on Phalaphala, they have already made judgments on cases that came after us. But Phalaphala is a difficult case. We need to tell the Chief Justice that for as long as Phalaphala is not released, every month we are going to come here to make a picket in demand of the release of the Phalaphala report. Vandyangu wa Dokodela Sylvester Mbaimbai Hlati va tiyise leswaku dokodela u ta lahliwa eka rikwavo Mozambique vhiki leri taka. Hlati u love a ri xibedhlele xa le Mbombela eMpumalanga endzhaku ka vuvabyi a ri na 74 wa malembe hi vukhale. Dr. Hlati u vile n'anga no tshungula vanhu ku tlula 40 wa malembe. A tiveka tanihi mutivi wa mirhi ya xintu. Dokodela a ri xirho xa xipano xa vativi eka nongonoko wa ripfumelo ra ndhavuko eka Munghana Lonene. Mulavuleri wa vandyangu General Megi Mathebula u tiyise leswaku nkosi wa Dr. Hlati u ta va ka vona ka Gaza eMayiveni eXibutsu. Vaxava na matolo yo hambana mayelana na Black Friday ya lembe leri. Van'wana va ri va bukuteriwile kumbe va bukutile kambe van'wana va ri Black Friday a ya fana leyo sungula loko fika hi 2014. Black Friday yikulu eka makete wa Afrika-Dzonga tanihi leswi va ka kona hi Ravutlhanu wo hetelela wa Hukuri masiku endzhaku ka siku ra muholo leswi nyikaka vaxavi nkarhi wo lulamisela makhisimusi. Kambe van'wana va vaxavi va ri na mhaka na yona Black Friday kumbe ku yisiwa ehansi ka mixavo kumbe specially. When you think of Black Friday, you want huge sales. You don't want like 20% off, or you want big sales. You'd like something that was 800 to be 200. That's what you think about. That's something to wait for. Black Friday is no longer the same like it used to be. Previously, I was working in retail. However, when I compare the prices and where it is now, it's just a matter of Black Friday or it's a matter of them making sales. Honestly, it's no longer the same. Satetano ndzawulo ya rihanyo lemswi vaxavi ku va na vukheta loko va xava swakudya. Mulavuri wa ndzawulo Foster Mohale u ri vaxavi va fanele ku kamba ku swakudya swi xavaka swi hundzeriwa rini. It is important for consumers to guard against purchasing counterfeit and expired foodstuff by thoroughly checking food labeling and expiry dates on food items in order to prevent possible food poisoning. Special xa Black Friday sa fika emakumu hi Nsota.
randi ya Afrika-Dzonga yi tile pimelo na timali ta man'wana matiko. Dollar 17.10 cents, pound 22.59 cents, euro 19.79, kasi pula ya Botswana 1.18 cents. Minkabelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuki $4,196 a ounce, platinum $1,643 a ounce, nxavo oil base $63.27 mphongolo.